mbere yuko bagezaho ibijyanye n'uruzinduko rwa Bruno Rumarike mu mujyi wa Goma, reka mbaze bagezeho ibyo yatangaje akigera mu mujyi wa Goma, no kuvuga amaze kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba AFC M23 barimo Colonel Nanga. Ubundi tugaruka tuvuga ku ruzinduko rwe mu mujyi wa Goma, ibyamuzanye nuko ibintu byifashe maginga ya abazungu barakaye. Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. Tumaze kugirana inama yibanze gusa ku bibazo by'ubutabazi mu nshingano zanjye nk'umuhuzabikorwa ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twaganiriye ku miterere y'abantu bari mu kaga kenshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'uburyo abakora ibikorwa by'ubutabazi bakorana n'abayobozi hano i Goma ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze bariho ku ngingo zitandukanye. Twongeye gushimangira akamaro ko kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi no kubahiriza ubwisanzure bw'ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo imiryango myinshi y'ubutabazi ya Kongo mpuzamahanga cyangwa n'imiryango mpuzamahanga ikorera hano i Goma no mu duce tuyikikije ibashe kugera ku bantu benshi cyane bakeneye ubufasha. Aba n'abantu bahura n'ibibazo bya buri munsi by'ihariko ibyihutirwa. Abantu benshi bavanywe mu byabo cyangwa abantu bose basubiye mu ngo zabo, ariko bakomeje guhura n'ibibazo by'imibereho mibi cyane. Kubw'ibyo ni ingenzi cyane ko habaho ibiganiro kuri ibi bibazo, ibiganiro bitagiraho bibogamiye muri politike, kuko ubutabazi bugamije ikintu kimwe gusa, kugeza ubufasha ku bantu bababaye kurusha abandi. Kuri ubu hari uburyo bwashyizweho kandi buri gukora. Twaganiriye ku kuntu twabunoza. Muri make ibyo nibyo twibanzeho. Natanze n'amakuru ku bijyanye n'imiterere y'inkunga z'ubutabazi. Nk'uko mushobora kuba mubizi, habayeho ikibazo cy'ubukungu ku rwego rw'isi kigira ingaruka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bindi bihugu byose, bitewe n'igabanywa ry'ingengo y'imari rikabije ryabaye mu gihe gito cyane. Abafatanyabikorwa benshi cyane ndetse n'abaterankunga mpuzamahanga bagabanyije inkunga yabo y'ubutabazi, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye kimwe mu bihugu byazahajwe cyane n'irigabanwa ku isi. Ibyo rero byagize ingaruka no ku bushobozi bwa bagenzi bacu hano, imiryango y'imbere mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu gutanga ubutabazi. Kubw'ibyo kandi iyi yari indi ngingo twaganiriyeho. Tugomba guhindura imikorere igihe cyose ibikenerwa byihutirwa birangiye. Tugomba guhindura imikorere tukerekeza cyane ku cyo twita kwigira cyangwa se kuzahura abantu mu maguru mashya. Ni ukuvuga gufasha imiryango n'abaturage bababaye kongera gusobokora ibikorwa byabo by'ubukungu, kubona serivisi z'ibanze z'imibereho no kongera kubaho mu buzima bwabo busanzwe. Ubwo rero ubufasha bw'ubutabazi butangwa gusa iyo bukenewe byanze bikunze, ariko ubundi ni ngombwa gufasha abaturage kongera kwiyubaka. Kandi tuzi ko mu duce twa hano hari abantu benshi cyane, za miliyoni z'abantu basubiye mu byabo cyangwa bongeye gukurwa mu byabo. Rero abo bantu bafite ibibazo bikomeye cyane, tugomba gushakira ibisubizo. Ici, il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. Reka noneho tugaruke ku ruzinduko rw'umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutangiye tubona tunamwiyumvira Bwana Bruno Rumarike wazindukiye i Goma kugira ngo yirebere ikibazo ndetse n'ibibazo bitandukanye by'ubutabazi bihari. Mbere yuko twinjira mu nkuru irambuye, ndabasaba gukanda like, ndetse niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel cyangwa utarabikora, kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu. Kuri wa kabiri tariki ya 17/2026, Bruno Rumarike yageze i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Akihagera ntiyicaye, ahubwo yahise agirana ibiganiro bikomeye n'abayobozi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23, aribo bagenzuriye umujyi muri iki gihe. Ibi biganiro byibanze cyane ku bibazo by'ingutu byugarije abaturage, cyane cyane abari mu kaga kenshi kurusha abandi mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse n'uburyo imiryango y'ubutabazi igomba gukorana n'ubuyobozi buriho kugira ngo ifashe abaturage.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma y'iyi nama twatangiye twibonera, Remarque yasobanuye birambuye ibyo baganiriyeho. Yagize ati twaganiriye ku miterere y'abantu bari mu kaga kenshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uburyo abakora ibikorwa by'ubutabazi bakorana n'abayobozi hano i Goma ku ngingo zitandukanye. Yakomeje ashimangira akamaro ko kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi, aho yibukije ko ari ngombwa cyane guha rugari imiryango y'ubutabazi yaba iya Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi cyane bakeneye ubufasha bwa buri munsi, by'umwihariko ubufasha bw'ibanze bw'ako kanya. Bwana Remarque yagarutse ku byiciro by'abantu bakeneye ubufasha cyane, aba barimo abakuye mu byabo n'intambara, abadeplase ndetse n'abantu bose basubiye mu ngo zabo ariko bakaba bagikomeje guhura n'ibibazo by'imibereho mibi cyane n'ubukene bukabije. Urumva ko abo bose n'ababitejwe n'ubundi n'izi ntambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko ubutabazi butagomba kuvangwa na politiki habe na gato. Ijambo rye rikomeye ryagize riti ubutabazi bugamije ikintu kimwe ruduri, kugeza ubufasha ku bantu babaye kurusha abandi. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi bitabogamira kuri politiki ari ingenzi cyane. Uretse ibi by'ibanze, uyu muyobozi yakomeje ku kibazo giteye inkeke cy'igabanywa ry'ingengo y'imari y'ibikorwa by'ubutabazi ku rwego rw'isi. Yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu byazahajwe cyane n'iri gabanywa ry'inkunga ryabaye mu gihe gito cyane. Ibi biri kugira ingaruka zikomeye ku bushobozi bw'imiryango itabara imbabare. Ni muri urwo rwego yasabye ko hahindurwa imikorere. Ntibagomba gukomeza gushingira gusa ku gutanga ubutabazi bw'ako kanya, ahubwo bagomba gushyira imbaraga mu bikorwa bifasha abaturage kwigira, kongera kwiyubaka no gusubukura ibikorwa byabo by'ubukungu kugira ngo basubire mu buzima bwabo busanzwe. Ariko rero abakunzi bacu ba Pilot News TV muri kudukurikira, inkuru uyu munsi ntiyarangira tutagarutse ku kindi kibazo gikomeye cyabaje Bwana Remarque n'umuryango w'abibumbye muri rusange. Mu gusoza ikiganiro cye, uyu muhuzabikorwa yagaragaje akababaro gakomeye ndetse anagaya byimazeyo igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma mu minsi mike ishize. Iki gitero cyabaye tariki 11 Werurwe, cyahitanye abantu batatu barimo abasivili babiri ndetse n'umukozi w'umuryango w'abibumbye ukomoka mu Bufaransa witwa Karine Busset. Yabivuze muri aya magambo ati twese twababajwe kandi twatunguwe n'ibi byabaye. Twamaganye ku mugaragaro iki gitero kandi twasabye ko hakorwa iperereza ryigenga, ryizewe kandi ryihuse kugira ngo ukuri kujye ahagaragara n'ababikoze babiryozwe. Kuri ingingo twabibutsa ko nyuma y'icyo gitero ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rigenzura umujyi Goma ryashinje igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuba aricyo cyagabye icyo gitero cya drone kuri uwo mujyi, ndetse n'izindi raporo zasohotse nyuma zagaragaje ko FARDC ari yagabye ibi bitero. Byose rero biri kuba mu gihe umujyi wa Goma ukomeje gukurura amaso y'amahanga. Uruzinduko rwa Bruno Remarque ruje rukurikira urundi rwakozwe na komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ubutabazi no gukemura amakimbirane, Madame Hadja Labib. Madame Labib nawe yari yasuye umujyi wa Goma mu kwezi gushize tariki ya 20 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. Muri urwo ruzinduko nawe yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba AFC M23, aho yashimangiye cyane ihame ryo kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi no kurengera abasivile. Uku gusimburana kw'abayobozi bakuru b'imiryango mpuzamahanga muri aka gace byerekana uburemere bw'ikibazo cy'ubutabazi gihari muri iki gihe. Nshuti bakunzi bacu, rero naha dusoreje iyi nkuru yacu uyu munsi, aho twabagezagaho ishusho y'uko ibintu bimeze i Goma nyuma y'uruzinduko rw'intumwa y'umuryango w'abibumbye. Turakomeza kubakurikiranira hafi uko ibintu biraza gukomeza kugenda bihinduka muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo, kandi amakuru mashya turajya dukomeza kugenda tuzakomeza kandi kugenda tuyabagezaho ako kanya. Murakoze cyane, mbifurije gukomeza kugira amahoro. Turongera kubonana mu kanya mu yindi nkuru. Murabeho.